bilmegende yollarıma çıgasın seni özlük kütkenimni koyangına duyasın koyangına duyasın sen minga dik kirek kadirlerim diyerek kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler bu minnekegine deyip şeşeklerge gülmesin yılmaymışa sözlerine nişikine düzesin nişikine düzesin sen minga dik kirek kadirlerim diyerek kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler Ottan alıp suğa sala senin mehabbet hisin görünmey turgan jiplerge elle beyledim deysin elle beyledim deysin sen minga dik kirek kadirlerim diyerek kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler sen minga dik kirek kadirlerim diyerek kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler kirekli sözler anlatta kuzlar bäxitten bolqı yüzler bäxitten bolqı yüzler Seni bir 2 yıl kurgan yok indi bizning kishalarimizda. Yo'q, yo'q, yo'q. Hallarimiz nişi? Allohga shukr, Allohga shukr. Televideniyada har otna shoqiram men kishaga SMS jibaraman aytam Nurzada kil, qachon kelasan? Kelam desang-da. Men endi butun aqronalarga menda aytib qo'yaman aytam Nurzada kelyam. Menda dagi face dress kontrollarim men aytam bir so'zsizda o'tkaringiz men aytam. Yo'q. No, vaqti yetkach keldim bitmini. Sog'indim endi, darsini aytganda. Seni tomoshashi sog'indi. Yaxshilaymi? Ayya. Endi oktyabr oyida sening buyuk motor konserting bo'ldi edi. Men shunda kelasim kelgan edi, lekin filmdagi yubiley bo'ldi edi. Bizning-da yubiley bo'ldi oktyabrda edi mening tug'an kunim. Biz ketdik yo'l aytirga. Kela olmadik. No, tomosha baribirda internetdan ko'ramiz, Instagramdan ko'ramiz. Bir ko'ngilli bo'ldi. No, sen konsertingning nedidir fishkasi bo'ldi edi bu yilda. Nedi fishkasi deganda, bu yil boshqasini ayirmali bo'larak teatrallashtirilgan bo'lmadi shug'ina. Demak, shunday Yo'q. Andan so'ng she'rlar ko'p bo'ldi. Men o'zimning yozgan she'rlar tugul, mana boshqa kompozitorlarning she'rlari bo'lib, u yong'onliq bo'ldi menimcha. Chunki men ko'proq o'zimning she'rlarimni boshqaraydim. Sen umuman o'zingning she'rlaringni ishlashding. Oy, ko'p endi. Ko'p bilmayman. 100 ga yaqindir. 100 ga yaqin, 100 she'rni da sen o'zing she'rlaysan. Aye. Ajrishlarga bermaysan. Mana hozir endi men ham bitta o'qish so'ray. Yoshlarga bera boshladim shunday she'rlarni, bir necha she'rni. Kishilarga bera boshladim. Men kishi tugul endi. Yashirchilarga. So'ng bittasi mendan she'r so'raganing yo'q, yozib berding. Men
aytdim. Men aytam Nurzada. Sen bitmay aytganing tigi xalq jırlarin şimdi 50kga, hali birisida jırlamagan xalq jırlarini men senga berashakman. Sening nindidir onda men Sekretli jırlar, iratlarına jırlaydı. ayya. Men bir tane komanda yürüyeyim de xıyalanıp. Men ne işin seni bunda şakardım şu jırlarni. Nurzada bereli, пожалуйста. Yara. Men o'ylaganim men sen unutqansındır deb, kerak tuguldur deb. Bu xatir sende. Benim her birisinin bilen işraşı benim ko'nglimda, xatirimda ana shunday bir yoqti bir atmishadik bo'lib qoladi. Sen Chunki sen har vaqt shunday pozitiv oshiq kishi. sen benim yaratgan jırşım. İxtibar etdim, men sana telefondan şoldiratganda men sana aytdim selam. Ne hallarim var, benim yaratgan jırşımның hallari nechik diyor. Bek ko'ngilli. Burada hali bundan boshqa simidali jırlardan boshqa simidali to'ylarda olib boruvchi. Ayy, men o'ynayman 15 yil bular. Mening bilasizmi shunday bir borim bor. Men o'zimdan necha yil olib borganim bildirayam. Ular menga bundan 2 yillik 12-yilni bo'lgan konsertga senda qatnashdinganda xatirlaysizmi? Shu vaqtda keldilar konsertga. Men ularning qizlarini yog'ishmasam 11 yosh edi. 12 yillik minalan to'ylarına borgan. Shulay bo'lg'achdim, men hozir endi 15-yilni ishlayman bo'lib chiqa. Endi bundan 2 yillik bo'lgan edi. Abna 15 yil illik to'ylarda narsa o'zgardi. Bir ko'p narsa o'zgardi. Benim o'ylamimcha har yil narsadir o'zgarib turadi. Olib borishi u bu yilni, bu sezonni bunday program bilan ishlaydi. Ikkinchi sezonni yangi program bilan ishlaydi. Har bir yilda har bir olib borishining o'zining fishkalari bor. Shulay bedinda. Sening fishkan. Men o'zgartirga turishim, o'yinlarni almashtirga turishim, shunga qo'yib vaqtda bo'lamni, masalan, obisining to'yina borib, singlisining to'yina borib kerak. Shu qunaqlar bedinda shuluq bo'lib chiqa bedinda. Shunga ko'ra mening Arsenalda deb aytaman, yurish aytganda mening Arsenalda o'yinlar ko'p. Men ularni qo'yib birlarini dikizlar aylantirib to'qaytam. Yesa men shunday masalan, mening ishroqlar bo'ldi. Bir g'aylada men 4 tapqir ishladim. Masalan, adilarning yubileyi bo'ldi, malaylar aylandi, qizlarga oshiqdi. Anilarning yubileyi, men anilarning yubileyida endi men aytam narsa Bu aybat ko'rinish bedinda. Hamda men ko'pgina saytlarga da reklamani barini berasizmi bedinda, lekin 99% menda bedinda olib boruvchi bo'laroq ishlab yuraymi bedinda. 99% u rekomendatsiya. Demak, bunda 4 topqir olib borgansiz ekan, demak. Amina seni to'yga shoqirasim kelsa, to'yga to'ylaydi meni. Yo'qdir seni. Yo'q, sen meni shoqirding. Yo'q, o'zining bolalarning to'yina shoqiram desang. Meni shoqirding, men to'yga medvedsin to'yga da qo'ydim, jeta olmadim. Ey, sen medinda zanitoy kishi, businesswoman. Tomon ishlab yurasing. Qo'ya. Oznaqa yiroq bit, oznaqa yiroq. Qo'ya ketasiz butun oqshom. Butun oqshom qo'ya ketasiz. Kulmakka, aranjirovkaga. Anlaşıldı. Nurzadani to'yga shoqirasi, bu kishining shoqirasi kelsa, bu ishtirokda nechik seni topirga mumkin? Meni topirga bek joyli. Instagramda bor, kontaktda bor. Telefonlarim bor onda da. Yaşım var da gökten yıldız izleme, günleştirem seni deyip motorlarını gözleme.
Достар, біздің бүгін қонақта стоматология, эстетик стоматологиясының бүлік мүдірі Мөнир Марсович. Ассаламу алейкум. Бүгін нешек, бүгін ел өтірге келдіңіз енді сіз. Кайфлеріңіз нешек? Ну, я хотел в первую очередь сказать, я на русском буду говорить. Прекрасный вечер, замечательный вечер. В первую очередь я хотел пожелать вашей вечеринке, чтобы каждое мгновение было таким радостным, счастливым, как сейчас. У меня даже вдохновение появилось. Хотел сказать слова Омар Хайяма. Он сказал следующее. От безбожья до Бога мгновение одно. От нуля до итога мгновение одно. Береги драгоценное это мгновение. Жизни мало немного, мгновение одно. Я хочу пожелать, чтобы ваша организация каждое мгновение была радостным и счастливым. Салават. Мөнир Марсович, бик яхшы беләсез сез бу шигырьләрне. Сез бит әле хәтта Есенинның бөтен шигырьләрен беләсез дип ишеткәндем. Бүтін, да. Я могу рассказать прямо сейчас, если хотите. Biz indi bunu tərcümə ita almayacaqbız Maydan kanalı üçün. Менә сездән бер сорыйсым килә. Менә безнең шундый ни бар бит инде теге русча әйтмешле понятие голливудский улыбка дигән әйбер. Менә бүгенге көндә безнең татар җырчылар өчен голливудская улыбка ничасым торачак. Ну, сейчас такое время, уважаемый Салават, что, да, на самом деле все стараются приобрести прям голливудскую улыбку, это с Запада пришло, но есть определенные показания и противопоказания. Конечно же, голливудскую улыбку можно добиться с помощью керамических виниров, люминиров, но опять-таки при использовании только современной технологии, с использованием дентального микроскопа, с помощью специальных методов исследования. Примерно стоимость может достигать от 100 тысяч и выше. Но опять-таки это на индивидуальной консультации. Менә без Россия артистларын карыйбыз бит инде, ярар Голливудтагылары, алар аңлашыла инде, монда инде теге өр-яңа методика кулланыладыр инде бәлки. Менә безнең Россия эстрадасында этик менә шул гифны без күрәбез бит инде. Аның искиткеч оппак тешләре, карап торасың, мондый әйбер булырга мөмкин түгел бит инде. Ничек бу эшләнә бу әйбер? Ну, это делается следующим образом. Есть разные методики. Есть керамические виниры, люминиры, прямые виниры. Менә аның менә шы тешләре елмаюы 100 меңнән артыграк. 100 меңнән артык, да. 100 От 100 и выше. От 100 и выше, от 100 и выше. Но опять повторюсь, это можно сделать только с помощью использования современной методики, с использованием дентального микроскопа и с помощью консультации врачом-специалистом. Можно сделать специальные виниры, керамические, есть даже специальная компьютерная моделировка, то есть фотографируют, можно подобрать по цвету зуба, посмотреть, подходит вам это слишком. Но бу теге микроскоплар действительно без теге аны бетер алмыйбыз бу әйберне. Но бу үзенең тешләре мисың инде ул? Үзенең Нет, конечно, это искусственный тешляр. теге тешләрен Нет. Олдылар и тегләрен тыгып куйдылар. Там есть методика легкое прошлифовывание киряк. Легкое прошлифовывание, мы же должны создать место для тех самых голливудских зубов, мы должны создать место. То есть идет избирательно легкое прошлифовывание каждого зуба. И после этого одевается... Мөнир Марсович, тагын бер сорау инде, менә минем тешләр ничек? Голливудская ошаган мы? Сіздің тишігіз просто голливудская улыбка, да. Бик зур рәхмәт. Димәк, мин үземнең акчаларымны экономить итәчәкмен. Экономить итәсез, да. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, һәр вакыт сезне көтеп калабыз кунакта. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рад был видеть.